Muraho, nizere ko mumeze neza aho muri hose mudukurikira ku isi yose, mukurikira Tohoza Inoti. Uyu munsi turaza kureba niba Tohoza Inoti hari ibyo imaze kuzuza kuri bya bindi bitatu twavuze bisabwa kugira ngo tube twatangira kwinjiza amafaranga tunyuze kuri YouTube channel ya Tohoza Inoti. Icyambere twaracyujuje kuko icyambere kwari ugukora YouTube channel kandi twayikoze ku tariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere 2019. Nicyo gihe YouTube channel yacu twayikoze iranemerwa. Icyo cyo cyambere twaracyujuje. Icya kabiri kwari ukugira aba subscribers, abantu badukurikira 1000 nibura. Turaza kureba niba twaracyujuje. Icya gatatu ni ukuzuza amasaha 4000 amavideo ya YouTube channel yarebwe. Ubwo amasaha 4000 ni iminota 2240. Iminota video zawe ziba zarebwe yose hamwe iteranije mu gihe cy'amezi 12 aheruka. Kugira ngo rero turebe aho Tohoza Inoti igeze mu kuzuza ibisabwa, twaje kuri YouTube dufungura page ya YouTube channel ya Tohoza Inoti. Ni iyi ngiyi mureba hano. Murabona ko aya mavideo yose niba mudukurikira kuva ku ntangiriro, murabona ko twayabonye nta kibazo. Ubu rero kugira ngo tubibone neza tujya muri YouTube studio yo mureba hano. Murabona niyo ngiye gufungura. Ni naho twanyuze twaka kuba twaba monetized, twaka kuba twakwinjira mu bazinjiriza amafaranga kuri YouTube. Ubwo tuzabireba mu yindi video, mu zindi video y'ukuntu basaba kujya mu mubare w'abakoresha YouTube, w'abinjiriza amafaranga kuri YouTube. Twageze muri YouTube studio. Murabona ko tumaze kugira aba subscribers 1065. Birashoboka kuba icyaba subscribers twaracyujuje, ariko reka tugende mu gice cya monetization. Hariya mubona kariya kadolari niho dukanda. Mu gihe ari gufunguka, turebye neza dusanga yes, icyaba subscribers 1000 twaracyujuje. Murabona ko dufite V ya mbere. Kugeza ubu bari kutubarira muri iki gice cya monetization, bari kutubarira aba subscribers 1060. Urabona ko badushyizeho V. Tugiye ku cy'amasaha, murabona ko tumaze kuzuza amasaha 3000 y'ibyo bita public watch hours. Ni ukuvuga amasaha abadukurikira barebye video zacu. Murabona ko turi kubura amasaha 1000 yose kugira ngo tubashe kuzuza icya gatatu, ari nacyo cya nyuma, maze tugatangira kwinjiza amafaranga nk'abandi bose. Mwarakoze rero kudushyigikira. Aba subscribers 1000 barenga ni mwebwe tubakesha. Nari amasaha 3000 ni mwebwe tuyakesha. Rero dukeneye ubufasha bwanyu kugira ngo tubashe kuzuza ari amasaha 1000 asigaye. Tubikore, tubyihutishe, maze tubashe kureba neza niba koko binjiza amafaranga yatunga umuntu, nimba umuntu ashobora kugira umwuga YouTube channel ku buryo byamubeshaho
mu byo akenera byose umunsi ku wundi. Ubufasha bwanyu burakenewe kandi turabizeye. Mukomeze mukurikirane video zacu, mugire umunsi mwiza. Bye bye. Mudushyigikire rero, icya mbere murebe iyi video muyirangize, icya kabiri mukande kuri subscribe n'inzogera, icya gatatu mukande igikumwe na share.